Duumotako ko wimini wamini ko jonnoral ɓuri sabu si sogolo sofini cipalala ko domo baka hoore fuɗɗoren ɗon siya hen ko muyɓi jentoyoɗon daren konno wata. Wow. Assalamu alaikum la famille. Hande kadi yen yalti ko tere parce que menen so ronkali men ronkata enen e Jama TV yon andi piji ɗin menen so ronkali men ronkata quoi est ce qu'on fami hande kadi may daren hoɓɓe go kadi no ɗo wawawan ɓen wo galloy ko ɓe wawi koy yon noon Jama TV ko fimo yangata men quoi jokkam may. Assalamu alaikum. Alaikum salam. On jaram. Nala ton. Yo make honno. Sadigu Ba. On tawi ko men. Labeleluma. Labeleluma. Naam. Awa labeleluma siɓe nder ton yoɓe yaltu kisan ɓe heɗito men par ce que si nama Sadigu Ba laɓe leluma haray ɓe ɗon fi maɓɓe fanda quoi Jama TV en wawi kontinde ene modi Sadigu Ba. Naam. Haray men nani inde mon ko réseaux sociaux moƴƴi No selli. jonno menen men faala andude taw son wawi harana muyɓi tum wawa non yon wawi goɗɗum go ton. Naam. Yon wawi walla wawa yen wawi essayude anda. Awa essaye memana en ɗon seeɗa. No selli. Ko toyi ko kambu ko jolti ko leydi ko luggi ko woyndu ko ulɓini ko Allah ko yersini ko esiraɓe ko ala kon wela ko weli duumotako ko wimini wamini ko jonnoral ɓuri sabu si sogolo sofini cipalala ko domo baka hoore. Abbe to mi landu est ce que ɗum ɗon on janggan walla on muynu walla ɗum ɗon konno woniri. Mi janga. O muynu. ɗum ɗum ɗon ko tawal quoi. Ko tawal. Memanen kadi ko muyɓi seeɗa. Kalilan ya usano maro ardi wo mi ñamoyayi wala tabukiya sikote waɗuɗon mi beppinayi. Naam. Wa haɓɓon ibadallahi son waɗi ton kadi tewu gerto mi anyata ɗum. Naam. Wadini yawida simoko baɓe fo hawtinama tewu e gerto e mafe mum mi anyata ɗum. Si on waɗi ha siko sosu kadi mi beppinay ɗum yo ya. Jama TV est ce que yo rentirɗum ɗo taw. Kalilan ya usano moko baɓe sare wo no wayi wo. Wa haɓɓon ibadallahi pay kun yawota ko moko ba. Wadini yawida si a yawike moko ba e ɓoyay boneji ɗuɗuɗi. Moko ba ko acca ɗum yo kawuyo ya. Kalilan ya usa sukaɓe heccuɓe jokkoɓe ɓe ngubuse. Wa haɓɓon ibadallahi ko fusiji a ronkata potoje sagatamo duuɓi 15. Wadini yawida si a suɓi ko suɓiɗa wo ala mo jokka sina ɓe ngubuse mo jokki ɓe ngubuse ɓe yowtay koloje makko ɗe yo ya. ɗon kono mi dowa jaɓirde. Sallimu ya rabbana. Joni may ko Jama TV. Télé amen gon wanne men gallum suga kun ɗon télé amen gon Jama TV. Kalilan ya usa télé ɓe ɗon ko Jama TV. Wa haɓɓon ibadallahi mo ɓe ko waɗi wo ko kuuɗe mum. Wadini yawida falaɗo abonnade wo yeyaw ko télé maɓɓe. Si on naati ko télé maɓɓe on hiyay waɗoɓe comédien ɓe yo ya. Haɗen ɗo voilà ono woɓe men darde o yi menen men adda e piiji ɗin fop son ronkali men darde wallahi min ronkata yaldude ko tere men daɓɓana on ko wawen darde seppiɗen e sayon quoi oui ɓeɗo miijotano ɓe ara eno ɗo quoi haray on weltanama modi Sadigu quoi en ko sayiji kadi nani merci.